Республика правительстве расшири агролизинг компании бе ядарлы кележудуна. Шавнамайшевых вағытра канашри элеватор шуртне тепреншнетмелі. Юғынза лараган объектра регион ердюжи Олег Николаев пулзагурджа. Шаг элеваттыра канашра вăдыр бір жылғайыллах тума бұшлана. Анжақ тірлі зылдава була ана худа ярайман. Эш бинде дұхыршыр тұхырвын вишемір шулдах чарынзаларна. Кышал агролизинг компания болышны бе евір лав вырындан тапране. Вырмайшы зем бұшланны деле кунда тыры бағалықне тепчемелі уйрым дузабы дерешшан. Пробоотборник тепер, лаборатории. Сейчас в лаборатории не щенеце, щениши, оборудование земельзе, тузаб дереси. Когда индеши вахатра тузаб дерещи, когда Хамрн республикари предприятия зембек шлещи. Проект пагиле жүллен элеваторда вунулды бен журы тоннадырра тибетсе упрамамай бөлі. Ежіні үйрімінде гына сехетре шыр жетмел билік тоннадаран дыры бұжатсадымала. Шавынбегех элеватор гарды жінже варлық қадырлесе упрамалы тада комбикормгалараган завод худаяма балыртна. Візене шене еші қадырзен бедивештеріш. Ялхужалықне адаланма бұлышаган компания вара тұқақсене пәдембе хыйжине елет. Вара шак завод ішлезе гайзан продукцияны илі ғышен шав тубышран ебір түлезе датма бұлдары бір шак инвестицизене. Республикана мен бара шак завод? Тубыш барат. Мен жендезе енженде унчене бір тыры бұштарына болзан, тырына зутна болзасын, кунда ебір баян хейгун балақ шак тырына ішлезе онран нумайрақ тубышлы продукция дуза энде хыснана да ыттежіре зутма да энде укша нумайра хилме болдыра. Онзы бұшне балақ күшене еш вырынезем, херекшін даранчен жағында шене еш вырыне дубеде, тада ол балақ ежукши боле. Агролизинг компании булышны бех республикара техника барге женелет. Канаш районинжи шене шілтемре пионер хужалықта нумай булмас шене гымбайынба хватлы трактор дуянна. Шак техника ба уйре мінбур евореже дума булат. Механизатор зем кунбек трактор берге халичен емітленмеде булдарайман. Бір сменара шар гектардан ғая марақма булат. Шак трактор ба? Ага, шак трактор ба. Автобилот бұр. Руль тумаламар. Хой руль тусабырат. Айзерменді забырадыр, ақасын аза? Агрегация зуна забырмала. Агрегация бұқ сабырас болады. Мүлері хагат, мүлері қпырат. Шәне техникана республика бұшлығын девешне вұқытлық бұрнышлаган Олег Николаев табағалары. Росагролизинг перлежубе ядарлы кележудуны кычал пілдерхинчен игі ғыт нумайрақ техника дуян мамайбана. Шагы республикара пұжы вырдаган шырсене пұзы жаврынышне керце, хужалықсене тада дұхышлары хішлеме болыжы. Чавашенгіларым Вали Алексей Енекин, Никита Углев.